ترى ماري أن الناس في لندن مختلفون لكنهم متحابون. إنها محقة، فبرغم اختلافي أعيش معهم كأنها موطني. لن أكون مثلهم، ولكن لا بأس لأنني دب اسمه Paddington. Mrs. Brown deyir ki, Londonda insanlar çox müxtəlifdir. Amma bu deməkdir ki, hamı üçün burada yer tapılar. Yəqin ki, o haqlıdır. Çünki mən burada heç kimə oxşamıram. Amma özümü evimdəki kimi hiss edirəm. Mən heç vaxt insanlar kimi olmayacağam. Amma eybi yox. Axı mən ayıyam. Paddington adlı ayı. A senhora Brown disse que em Londres todos são diferentes. Mas isso significa que todos têm o seu lugar. Acho que ela deve estar certa. Porque mesmo que eu não me pareça com mais ninguém, eu me sinto em casa. Nunca serei como as outras pessoas, mas tudo bem. Porque eu sou um urso. Um urso chamado Paddington. 布隆太太話倫敦呢一度有好多唔同嘅人，咁即係代表任何人都可以融入呢度。我諗佢講得啱㗎，因為雖然我嘅外表好唔同，但係我都有喺屋企嘅感覺。我永遠唔會似呢度嘅人，不過我冇所謂咯，因為我係一隻熊，一隻叫柏靈頓嘅熊。La senyora Brown diu que a Londres tothom és diferent. I precisament per això tothom s'hi pot integrar. Deu tenir raó. Perquè jo no m'assemblo a ningú, però m'hi sento com a casa. No seré mai com la resta de la gent, però no passa res. Perquè sóc un os. Un os que es diu Paddington. Gospođa Brown kaže da je u Londonu svatko drugačiji, a to znači da se svatko može uklopiti. Mislim da je u pravu, zato što, iako ne izgledam kao svi drugi, stvarno se osjećam kao doma. Nikada neću biti kao drugi ljudi, ali to je u redu. Zato što sam medvjed. Medvědič Paddington. Paní Brownová říká, že v Londýně jsou všichni zvláštní. Což znamená, že se mi může zapadnout každý. Myslím, že má pravdu. Vypadám úplně jinak než všichni okolo, ale přesto se tu cítím doma. Nikdy nebudu jako ostatní lidi, ale to je v pořádku. Protože jsem medvěd. Medvěd jménem Paddington. Fru Brown siger, at i London er alle folk forskellige. Men det vil sige, at alle kan passe ind. Jeg tror, hun har ret. For selvom jeg ikke ligner alle andre, så føler jeg mig virkelig hjemme. Jeg bliver aldrig som andre folk. Men det er okay. For jeg er en bjørn. En bjørn ved navn Paddington. Mrs. Brown says that in London, everyone is different. But that means anyone can fit in. I think she must be right. Because although I don't look like anyone else, I really do feel at home. I will never be like other people, but that's all right. Because I'm a bear. A bear called Paddington. Rouva Brown sanoo, että Lontoossa kaikki ovat erilaisia, mutta se tarkoittaa, että kuka vain sopii joukkoon. Hän taitaa olla oikeassa, sillä vaikka en näytä samalta kuin muut, tunnen oloni kotoisaksi. Minusta ei tule koskaan samanlaista, mutta ei se mitään, koska minä olen karhu. Karhuherra Paddington. Madame Brown dit qu'à Londres, chacun est différent, mais chacun peut trouver sa place. Elle doit avoir raison, parce que bien que je ne ressemble à personne d'autre, je me sens vraiment chez moi ici. Je ne serai jamais comme les autres, mais ce n'est pas grave, parce que je suis un ours. Un ours nommé Paddington. Mrs. Brown ambops Londonში ყველა სხვადასხვანაირია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველას შეუძლია ლონდონთან შეგუება. ვფიქრობ, ის მართალია. მიუხედავად იმისა, რომ არავის ვგავარ, თავს სახლში ვგრძნობ. მე ადამიანებს ვერ დავამსგავსები, მაგრამ არა უშავს, იმიტომ რომ მე დათვი ვარ. დათვი სახელად Paddington. Mrs. Brown sagt, dass in London jeder anders ist. Aber das heißt auch, dass dort jeder reinpasst. Ich denke, sie hat recht. Denn obwohl ich ganz anders als alle anderen aussehe, fühle ich mich wirklich zu Hause. Ich werde nie so sein wie die Leute hier. Aber das ist in Ordnung. Denn ich bin ja ein Bär. Ein Bär namens Paddington.
κυρία Μπράουν λέει ότι στο Λονδίνο όλοι είναι διαφορετικοί. Γι' αυτό και όλοι μπορούν να προσαρμοστούν. Πρέπει να έχει δίκιο. Γιατί παρόλο που δεν μοιάζω με κανέναν άλλον, νιώθω ότι είμαι σπίτι μου. Ποτέ δεν θα μοιάσω σε κανέναν. Αλλά δεν πειράζει. Γιατί είμαι αρκούδος. Και με λένε Paddington. ורד בראון אומרת שבלונדון כל אחד שונה. אבל זה אומר שלכל אחד יש מקום. אני חושב שהיא צודקת. כי למרות שאני לא נראה כמו אף אחד אחר, אני בכל זאת מרגיש בבית. אני לעולם לא אהיה כמו אנשים אחרים, אבל זה בסדר. כי אני דוב. דוב שקוראים לו הדינגטון. Mrs. Brown szerint Londonban minden ember más és más, de mindenki megtalálhatja a helyét. Úgy hiszem igaza van, mert bár senkire nem hasonlítok, igazán otthon érzem magam. Sosem leszek olyan, mint a többiek, de ez nem bánt. Mert én medve vagyok. Egy medve, akit Paddingtonnak hívnak. Frú Brown segir að í London séu allir frábrugðnir. En það þýðir að allir geta fundið sig þar. Ég held að það sé rétt, því þó ég sé ekki líkur neinum öðrum, finnst mér ég vera heima. Ég verð aldrei eins og annað fólk, en það í lagi, því ég Björn. Björn sem heitir Paddington. Nyonya Brown mengatakan bahwa di London semua orang berbeda-beda. Tapi itu berarti setiap orang bisa menyesuaikan diri. Aku rasa dia benar, karena walaupun aku tidak merasa mirip dengan yang lainnya, tapi aku merasa berada di rumah. Aku tidak akan pernah menjadi sama seperti orang lainnya, tapi itu tidak apa-apa. Karena aku adalah seekor beruang. Seekor beruang yang bernama Paddington. La signora Brown dice che a Londra ognuno è diverso. Ma questo significa che chiunque può integrarsi. Credo che abbia ragione. Perché anche se io non assomiglio a nessun altro, mi sento veramente a casa. Non sarò mai come le altre persone, ma va bene così. Perché sono un orso. Un orso di nome Paddington. 奥様が言ってました。ロンドンは変わり者だらけ。でもそれは誰でも溶け込めるということ。その通りですね。僕も見た目が人と違うけど、ここは居心地がいいです。みんなと同じにはなれない。でも大丈夫。僕はクマなんだ。クマのパディントン。 메리 아줌마는 런던 사람들이 다들 다르대요. 그래서 잘 적응해 산다나요? 그 말이 맞나 봐요. 닮은 구석 하나 없는 저도 이 집 식구가 된 걸 보면요. 겉모습이 같아질 순 없지만 그래도 괜찮아요. 저는 곰이니까요. 제 이름은 패딩턴이에요. La señora Brown dice que en Londres todos son diferentes. Quiere decir que todos se adaptan. Debe tener razón, porque aunque no me parezco a los demás, me siento realmente en casa. Jamás seré como otras personas, pero está bien, porque soy un oso llamado Paddington. Mrs. Brown says that... Ponia Brown sako, kad Londone visi žmonės skirtingi. Vadinasi, čia visi gali prisitaikyti. Manau, ji neklysta. Nors nesu panašus į kitus, čia jaučiuosi kaip namuose. Niekada nebūsiu panašus į žmonės. Bet nieko tokio, nes aš lokys. Ir mano vardas Paddingtonas. Brauna kundze saka, ka Londonā katrs ir atšķirīgs, bet tālāk jebkurš tajā var atrast sev vietu. Un viņai laikam būs taisnība. Jo arī nebūdams līdzīgs nevienam citam, es patiešām te jūtos kā mājās. Es nekad nebūšu tāds kā pārējie, bet tas jau nekas, jo es esmu lācis. Lācis, kuru sauc Paddingtons. 布朗夫人说，在伦敦，每一个人都是不同的，但也意味着任何人都能融入伦敦。我想她是对的，因为虽然我和任何人都不一样，但我有了家的感觉。我永远也不会和其他人一样，这没关系，因为我是一只熊，一只叫帕丁顿的熊。 Fru Brun sier at alle er forskjellige i London, men at det betyr at alle kan passe inn. Jeg tror hun har rett, for selv om jeg ser annerledes ut enn alle andre her, så begynner jeg å føle meg hjemme likevel. Jeg kommer aldri til å være som andre folk, men det gjør ingenting, for jeg er en bjørn. En bjørn
som heter Paddington. خانم براون میگه تو لندن همه آدما با هم متفاوتن. یعنی اینکه همه میتونن با اینجا خودشونو وفق بدن. فکر میکنم حق با اون باشه، چون با اینکه من شبیه هیچ کس نیستم واقعا حس میکنم تو خونه خودمم. من هرگز شبیه دیگران نمیشم. اشکالی نداره، چون من یه خرسم، خرسی به نام پدینگتون. خانم براون میگه تو شهر آدما با هم فرق میکنن. هر کسی یه جور اینجا زندگی میکنه. به نظرم درست میگه. میدونم متعلق به اینجا نیستم، اما در کنار خانواده براون احساس راحتی میکنم. درسته شاید مثل اونا نباشم، ولی اشکالی نداره، چون من یه خرسم، خرسی به نام پدینگتون که خیلی زود به خونه اصلیش رو به جنگل برمیگرده. خانم براون میگه تو لندن همه با هم متفاوتن، ولی این به این معنی هم میتونه باشه که هر کسی میتونه جایی برای خودش اینجا پیدا کنه. فکر کنم درست میگه، چون با اینکه شبیه هیچ کس نیستم ولی واقعا احساس میکنم که لندن خونمه. هیچ وقت مثل بقیه آدما نمیشم، ولی هیچ اشکالی نداره، چون من یه خرسم، یه خرس به نام پدینگتون. Pani Brown mawia, że Londyn przyjmuje każdego. No i to chyba prawda, bo mimo, że ja z wyglądu nie jestem podobny do nikogo, to czuję się tutaj jak w domu. Nigdy nie będę taki jak ludzie, ale to nie szkodzi, bo jestem misiem. Misiem zwanym Paddington. A Sra. Brown diz que em Londres todos são diferentes. Mas isso significa que há lugar para todos. Acho que ela deve ter razão. Porque apesar de não ser parecido com ninguém, sinto-me mesmo em casa. Nunca serei como os humanos. Mas não faz mal. Porque eu sou um urso. Um urso chamado Paddington. Миссис Браун говорит, что в Лондоне все очень разные. Но это значит, что любому здесь найдется свое место. Наверное, она права. Ведь я ни на кого здесь не похож. Но чувствую себя здесь как дома. Я никогда не стану таким, как люди. Но это не страшно. Ведь я медведь. Медведь. По имени Паддингтон. Gospođa Brown kaže da je u Londonu svako drugačiji. A to znači da svako može da se uklopi. Mislim da je u pravu zato što, iako ne izgledam kao svi drugi, stvarno se osjećam kao kod kuće. Nikad neću biti kao drugi ljudi, ali to je u redu, jer ja sam medved. Medved, zvani Paddington. Pani Brownová hovorí, že tu v Londýne sme každý iný. Ale to znamená, že si tu každý môže nájsť miesto. Myslím, že má pravdu, pretože hoci nevyzerám ako ostatní, cítim sa tu doma. Nikdy nebudem ako iní ľudia, ale to nič. Lebo som medveď. Medvedík menom Paddington. Gospa Brown pravi, da so Londončani vsi različni, kar pomeni, da vsak najde svoje mesto. Mislim, da ima prav. Čeprav nisem nikomor podoben, se dejansko počutim kot doma. Nikoli ne bom tako kot ostali ljudje. Ampak to je v redu, ker sem medved. Medved, ki mu je ime Paddington. La señora Brown dice que en Londres todo el mundo es diferente. Pero eso quiere decir que todo el mundo puede integrarse. Creo que debe de tener razón, porque aunque no me parezco a nadie, realmente me siento como en casa. Nunca seré como el resto de la gente. Pero no pasa nada, porque soy un oso. Un oso llamado Paddington. För Brown säger att alla i London är annorlunda. Vilket betyder att alla passar in. Jag tror att hon har rätt. För fastän jag inte ser ut som de andra, så känner jag mig som hemma. Jag blir aldrig som andra människor. Men det är okej. För jag är en björn. En björn som heter Paddington. คุณนายบราวน์บอกว่าในลอนดอนทุกคนนั้นแตกต่าง แต่หมายความว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ผมว่าเธอต้องพูดถูก เพราะถึงแม้ว่าผมจะดูไม่เหมือนคนอื่น ผมก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้าน ยังไงผมก็ไม่มีวันเหมือนคนอื่น แต่ไม่เป็นไร เพราะผมเป็นหมี เป็นหมีที่ชื่อแพดดิงตัน Bayan Brown, Londra'da herkesin farklı olduğunu söyledi. Ama bu herkesin bir arada yaşayabileceği anlamına geliyor. Bence haklı. Çünkü başkalarına benzemediğim halde kendimi evimde hissediyorum. Başkaları gibi olmayacağım. Ama sorun değil. Çünkü ben bir ayıyım. Ve benim adım
Paddington. Місіс Браун каже, що у Лондоні всі різні, але разом з тим кожен може пристосуватися. І здається, це таки правда. Тому що, хоч я й на вигляд не такий, як усі, але почуваюся тут вдома. Я ніколи не буду таким, як люди. Але це й добре. Бо я ведмідь. Ведмідь. Паддінгтон. Cô Brown nói ở London mọi người đều khác. Nhưng cái nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể hòa nhập. Cháu nghĩ cô ta nói đúng. Vì dù cháu không giống ai khác, nhưng cháu vẫn cảm thấy như đang ở nhà. Cháu sẽ không bao giờ giống những người khác. Nhưng thế cũng không sao. Vì cháu là một con gấu. Một con gấu tên là Paddington.